Hapareng gajing job kurukom ai jing hikai ban pelat em habawan knyo ujumai. Kabala tip kum ke state level mock exercise kabala penlong hanong ba shillong ha ka arpau tarik ulber araja arpusan. Ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong Rosetta Mary Kurba IAS kala penpau ya ke jing sengusi banyo i baki pat ba kim dan kemensim sengolem yau brio batia yap hasurak klam da perwa wat tang ban keli ke ja yu uru. Ya kini ke DC kala penpau hadian bakala ai jing pensai halor ke jing temu kini ke jing ai jing hikai ha ke jia dan lang uba Vivek M IPS Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Ronnie Walang MCS Additional Deputy Commissioner nalor QAQAD. Habakran sekilat pathai kubor ke Deputy Commissioner kala ong baka jing le ya kini ke mock drill kam day ban chupun long kam kai namar ke day ke kam ke badon kam bha ya ki nong song snong ban ai jing ya dala da wan jia ke jinglen shop ki bor mariang. Kalau orang ru bagi jing klan ke bor district kedai nak jing don rengkat kita nak try kam baper ban nak jing try lang ki bor snong ki balong kong san bah ha kam ban pelat em ya ki lanot ki basam jenjar. Como PFP mentara sini la pelong ya kani ka mock drill exercise ke juni ha ka district juni but kum tu ya ki bagi district kum bakat bro kat we ki district ki pangidon ha ka state Meghalaya juni ka jingmut jong kani ka exercise ka drill bangile kalong ban save life dan ban pet ba nung dan kano ka jing yap na ka jing do no ya ka jing em jong ki ma jong no ka jing ti haba ya day bat kani ko mun taski ka program kalong ba hakdai life way minute kandai baji life way minute la pak siren kat milayo jing tip baka dan kata jing ki jumai ka ba 3.3 Richter scale ka bang kemat bala he ba kata mo ka he ban ya ka tu kat pra kandai kunyo tu ka ba tu jumai ba mo ba berkat ni tip ba kumasih ja mut taki breu ha ka tu bor ki la khna no te ha kan ni gasni du ni shim ba kata ka jing klan jong ta ujumai ulong bahe but la nishim sample ha ko thain polo thain mo indo kanya te nishim ba ni bu prat ki jaka ki ba ni enact la ni state mo khareng mo ni pen I ba kidan kita ki jing do ha ka bade ka jing ja ka medding lene ba ki men sao ki pai ba kum ta terte te ha ka be de ba kani ka jing sham ka jang ni ka long ba ke ibang ni dan kampung ki pai ba ni dan kam ke jipen krek mo habang ni le kan ko no kam dengan dah krek dah krum de kam tam e ba ya de ke jing im ni de ban pen krek ba le de ba ha kan no ma ka por ba kawan kata ke jing ke jumai ne ke ke slap ka le e kum no bangin ne haki yang kisam ke jing ke shong ke jaka dan ki jaka ki ba klan ba ka le e dan kita ka bakum kumpolo baru bangi ke flat te kumi kitu ki bre basong gitu kila identify dan kitip ke kata ka baju keman la kapor te ke jumain ke keman kapor ka thang ke jongi kuma biat te bi hakini ke benai kumbasan rus sen na ke jumai but how to we guys ni 5 point something ka Richter skill tu makla he ba tu jumai tu ka miet ru kumba chipi chisting na ambe gym stem te kani jing ke jumai kalong ka di jing no ke jaka ka than jingi bangi shong ha kata ka zone beki ong kata ka zone 5 ka ba ka jing dan kin ke jing ke jumai kalong ka ba line ba te habang itip ya ka jing snil lene kata ka jing long ka mariang ni de bentip dukum no ban pen kre la di te ni dan kam ban pen slori ki long yeng man yeng jingi bakin long ki bala kre bat ka wei kum no ban long ki bala kre ni dan kam ka training dan ini dan kam kata ban kejing penmelin hai yang asam juni bangine kran baki kon kiti juni balada dan kanu kejing ki jumai dan kanu ka dau jong kamarian ke bawan penjat ngidei ban long ki bapan kre ha kaliang ka lada de men miet tamat hat lada ngidon hiang tamat ngidon kam ban ki to slide mo ki to slide ta dengan dan kamban pek baka ka don ke bahut nama lada ja kini ki jing ja kamariang ke bani ko ke kan kata mo nang ta bade ke nang ta ka ba ni ong hang ni ba
kumanyo ko prakanta pi di ban bo kabam kam di kato ban hap set mo kabam kablong ready made bo kato kumanyo ko prakanta ke bala ban ne te at least ita ipon nidang ya long kumbaong paring mo by time kat ba kidang pen create na kiwei kum ka snong len na ka district na ka government at least ni hayeng ni la don la jom jingkit kle mo te kata ka wei ka baning kong ka wei ka ba de ka long bangin long ki batri ngim dei bala kai ka ni ka mok dil mo ni ingge ni ka mok dil ka long ka ka lang ka jinghi kai yang kum no ban le habawan kita ki jing din shop kamarian mo tingi dei ban long ki ba pen krek bala om ne bat habala ja kom ta ni ka baning kong ka long ban ya da shei la de kum no fine dai la de simet ka baning kong ka dei ba ketuk ni ong kan dai smut dak kabohol mat pi rung ha krum jentia ne rung ha po krum wet nang tapi kabor mat ya dai ka kle jong pi bat jong hang to ship pot hado ndala sange ka tuka jumai dan hang ta pada sami syabat nong sawat gi bahayan jong pi kon ti jong pi mdei ban panik la ne mdei ban long den yar ne ban mare sini sedon maka tu kanang penting kle la lagi kelung kena ni pen den yar tu kanang kelumar kle lagi sekata di kebaning kong bakin ya dan sia pek baning dan baca konta dala adab lang tu pila ya long la biang la da kayem jong pi ka long biang temat ka la biang la da kam biang temat nak kin nakal yang snow kilawan pek kilawan lum jingken ya man lagi long snow jong pi bat kin nakal yang snow pade kin wat ka jaka ban pensai kitu kilong ye ki bala pra be yang kin bu ko we ge ka tangi khat ka safe house ki bu ye ka kila identify kan ni ka di da nakata ni hab ban practice ndai ban ong bang pan kwa mo dan ba ong yang pia pan kwa ndai ba pan kwa ni hab ban kre la de mo pi apa do ndang poi ko harandang te ni baro ngin saya yang te katang ngim kwa ban nomor na ngin ban nomor pen kre maka ni ka jaman kesni ban ni layu iru la dang ngim pen kre mo ke jinjulor kan kambon te kum hakal yang kasnong bade kan hakal yang kasnong kinong punya snong kide ban penong ka komiti ka jongki ka balong aktif ka balong ka batip ya ka kamram jongki ka mut ka role jong iwe pe iwe nong snong na kirang ba kibu manu ban pe ya kata ka sibu ya kata komiti hall ka ban la lum nu kinong snong kiba sibu ki yin jongki la pra kin ni sikatu ka yang nang ta bin manu ban pendiang ya ka ba manu ban pe ya ka manu ban pe ya ka khoi ka suba kum kita ki manu ban siap hakum gitu komiti hall kita berkait hak dan kaplan te insyaallah dala ajan ap hadan dala ajan te kum nakallo te pidi ban tip dukum kasna kanu kadukan ke badan marbang pila ban split ya lum ta marbang bu ha tu ka safe house nang ba pila ban chat bam yaki kitu berde ki ba do ya ka long yang kita berkait da ka jingken ti kita dikit kat tu kat ni ki hirukom ban pen kre long ki ba pen kre ni keren ni pe ju ka kum ha tu kom snai mo basna yang isna ki yang kat ka bomon ke design ndai ngi de kan ma biasa sisim bangi syong ka zone ka ba 5 tingi dan kam bansna ka yang ka basken yang ka ba num pra masin win ka slap ka ka le dan yang jumai tingi de ban peker ka komsna yang jungi ka long ka basken ba ka ba are ka long ba ni kren du halol ka parking namar nisyam ba buon ki bre ki pa kali hasura ka block ya ka ya yang jongki kali ki kum gini ki fire service ki tanker ban le ci ko to ka kanil asyam bon hang na therapy du laya yo ha baca to ka ding ha po mission ha po mo kan to nang ta ha po kala pati ko ba ang SP nang ta to baca please baca kum no bangi ki breu ni benwit na marole ni bo ki kali teng ni syong dukan ha mantan ni klam pelait mo ya ki breu ban yat mo te kita ki mangi ni de ka dau bangi penjular ngimla ban te la kam ya kini jing jular dingin hap long di ba kam jensur kam sip ni hap long kita ki balong perkhat lami ki we amde tanya la diru namar ba dan kam ban ya im lang mo ban ya bahala te kata ko we namar ba sa ko we ro ko ban ong ba hakka be de kan ki exercise mane ni ngayo I ka we ka basusi ka long ba ni yo I be nang ni page live mo siya bro ka we ka state ni iba ka jing nang baki brio kim sinyo la dangi le kini ki exercise ki jami
kiat kim keli ru jayu ne bele yu yelang ne bele nyarap lang kata kam men sim menyarap kam don mai I kata men ne ka sni bat kani kalong ke ke basungsi bat ni kwa ken ba pen kala ban jai yang ni la ban jai bhayin jungi de la dangi ngim na la de ngim percang menyarap ki wei nama la danga yarap ali itu sayeng ki ko jangar ki no oi nei le amta te ngar menyarap le mi para brio te kati bandan kan ni nama kedan bandan kata jingi kai menyarap para brio te nam ta baderu da ngayur it menne tu brio la nai la ong ba la yak mo ki ya itu amin ka tu kar kam ka ba de ken nama la dang yo I no han di sengken ubapang ne ubayam kamtam hakum kita ke jinjang ide ban sim kle lang ban yarap para prima kata ide ka jingnong ka bang ide ban inculcate dan ne ban kam snow la me ki we ni inde tang ban ong tin ka kam ni dan kam ban pedi ni komeni ni dan di train volunteers ni jong na kalian ki NCC na kalian jong ki Bharat Scouts and Guides na kalian jong ki Red Cross mo apna mitra kita kidai tek bele tang ya kan kambe mo tingila don hi kat to kan ni kini kena ki bala don training ba but kidai kila ko mene mo ni hamte ha po baru untuk observer mo to bawan na deli ba ni habban ban khiar ya kan ni ka media station po mo kana ka armala ki kidap snai kan ni ka stretcher hapo lai minute kisna ka stretcher mo daki the basic tingkat badan hang tu kisna te kumi kita ke ula ai like ula comment te wang bakini ki break kila long train ba bala dangi khatang sis pa ang rapo man ni dan dai kita ki volunteers kan apna mitra ki bade bitang ikan kam disaster dada bar khoi nangingin nang da bar khoi kisnong ki la ban ne kan ni te la nang bala banang banyadati la ban yo ding yarap kloy la ding la ban belai gi briu ha ka por ba biang ti kata kalong ipi ka bottom line na ne ka bang ke bang lap ha ka di ka lambe ka training ka dan kam hayani baro dan kam ban tang kumbon ong ila ong SP ibanding kong ban poi ban ai jing yarap ya pi la da ja ka no ko no hasno jang pi ka di hasno kumbalong ka tu ka kumangila job ika covid ka tu ka pon namar badai ka di jing pre kam jang hisno de hang ni ru ni ong ni habaja kan no steng si met kam mo kat banginda wan ka tu fire brigade kat banginda khat ya kitu ki volunteer ki jungi steng met kini se ja steng met hi tila ja kum kini hagi por met manu ban wan ning kong ban yarap ya pi yang kam de isnong ndai ki nong snong ki paramarjan tila dan ni bar khait ni su thu no ban le kan no kam jong no ban le kum no kumat ngin la ban ayu ni dan volunteers kata tang baka ega idea jong pi ke ba pi ke di ni la ne em ban tackle ni la ban tackle la da bar khait ni la long ki batrin la da ni long ki ba prepare na ta kadang ni le ai training si ki snong ki house ki school sa ki college mo ba ka tre kalong katai namar ni su thu e ka bola jong nimna bandan habor khait ki jakala da ja full scale ni dan kam ga jing tre Haba pen rap halor kani uba Vivek im la pen pau ba kajing pen kre na kalia ki bor penyat ke jela ke district Pat Kishnong kalong ke bedon kambha halor kani kaman namar kam long ke besok ban sushania tangha ki bor na ki kenhon pelaj im kum ke SDRF ni NDRF exercise ni ke job kani ka ti lei pogala dei lang bun departments bun NDRF SDRF lang ka fire emergency service ka bagi kulit kita akulit kulit kita nambah ke dai hi ba dengan kanu nanti shan shop Maria kini no shong hi buat di first responders di dekam yaki makin tip kuno makin ai kita aja ada makin aja rap di hangta swat kulit di kami kenti ngai ba Kata jenis tray kalau ham jangan susu, ladang jenis susu perlu makan perlu banyak tray. Bagian apa ni apa sering ni tadi ka exercise, kapan shisha itu kata bah himna perlu kam shoot mobile. Kalau shot kami mariam ka jumah ni
ki mobile ni ya sudah no neng do sharul kani hamle penonton ini ki wajah set nature set seperti angka kapani mata kasni kali kata ka test ini ka ba pedi la ne ni ni ai di nature set ke kadun ka ko disiplin ko kapang apa yang kita keren kita bawa tak boleh beri di bulan keren hakul hakajo tak hakul kapor ni ke kata kali tes buat ni ka menurut ni like plan kan ni buat kali ka briefing ni ada di play buat pun ki departments pun ki parties dalam buat apa ni ka exercise masuk pa kawan kita berjalan show but kani kan posisi dan dengan kejiran mo perbai kita tahu koksan berkum kami merah dulu ba kita syok ki ban kan kor ya kani but kita bani dalam household fight kani kalau menjadi hakan baru sport tu jadi banong kita pelak pa Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya